галт хэрэг буюу кича. сайн мэцэн уу, намайг Цэнгүүн Баяр гэдэг. За та бүхэндээ Монгол улсын галт хэргийн талаар товчхон мэдээлэл хүргье. 안녕하세요. 제 이름은 Цэнгүүн Баяр입니다. 여러분께 기차에 대한 간단한 정보를 소개해 드리겠습니다. Улаанбаатар төмөр зам нь Монгол улсын хамгийн том төмөр зам бөгөөд экспорт, импорт, өнгөрөх тээврийн гол толгуур дэд үзэд юм а. Улаанбаатар 철도는 몽골에서 가장 큰 철도이면 수출임 및 환승 운송의 핵심 기반 시설입니다. За анх 1949 онд байгуулагдж байжээ. 설립 연도는 1939년입니다. 자, 걸치기는 주요 분야 아차 대외, 화물 운송, 저쪽 대외, 여객 운송, 남중그룹 대외, 동과 운송. 자, 아차 대외인 것 бүтээгдэхүүн, 화물 운송의 주요 품목, 누스, 손탕, 지신 바이즈말, 구린, 전과, төмрийн өдөр, 출광석, барилгын материал, канчук, жаажээ, нефтийн бүтээгдэхүүн, 석유, 제품, зорчих тээвэр, 여객 운송. За дотоодын гүгнээ Улаанбаатараас Дархан, Улаанбаатар에서 Дархан-까지, Улаанбаатараас Сайшанд, Улаанбаатар에서 Сайшанд-까지, Улаанбаатараас Замиуд, Улаанбаатар에서 Замиуд-까지. За олон улсын 국제 Улаанбаатараас Москва, Улаанбаатар에서 Москва, Улаанбаатараас Бээжин, Улаанбаатар에서 Бээжин-까지. 관심 감사합니다. анхаарал хандуулсанд баярлалаа.